mwongera inshuti z'umumaro mu izina rya Yesu zizamura impano ye. Mu izina rya Yesu mwongera inshuti z'umumaro ku isi yose, kandi ndamusengeye uburwayi bwose bwaba kuri Gogo, ibimuhutaza byose. Nitwa Musabyimana Gororyoza, ubusanzwe mutuwe mumenyereye muzi ku izina bita Gogo Official. Gogo Official. Hariho inzira ebyiri. Bayitema inzira yombi mushimishije, iyambere zanyarwama nawemeye akabinama, iyindi zanyarwama nawemeye kubihene. Wow. Uyu ni umwanditsi w'indirimbo. Inzira n'ebyiri, hari iy'ihene hari n'iy'intama, kandi umuntu wese ashyizwe amahitamo abiri yo kunyura mu nzira ashaka. Iyi ni indirimbo nshya ya Gogo igiye gusohoka, niyo mpamvu musabye ko ahita yiririmba muri iki kiganiro, kuko ndatekereza ko iyi ndirimbo igomba gusohoka kuwa kabiri mu gitondo. Ndabashimira rwose ukuntu nasanze bagirana urukundo. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru cyamugongo, inkuru kabisa yababaje abantu benshi, yarijije abantu benshi cyane. Ni inkuru y'urupfu rw'umuvandimwe, umukozi w'Imana yaramaze gukurura imitima y'abatari bake, yaramaze gukundwa kabisa ku rugero rutangaje. Ubu ni Gogo Glorioze, ndaza abatari bake baramuzi. Uno munsi mu gicamunsi cy'ejo nibwo ibitaro Kengel Medical Center byo mu gihugu cya Uganda byatangaje inkuru y'akababaro, inkuru iteye agahinda ku bantu bose bakurikirana iyobokamana ndetse n'abakristo bose mu Rwanda ndetse no muri akarere ko muri East Africa, kuko Gogo Glorioze bari bamuzi. Aho rero tukimara kumva ino nkuru nibwo twahise tubaza umwe mu bo bari kumwe muri Uganda, atubwira inkuru yose y'ukuntu byagenze n'ukuntu ikiganiro cye cya nyuma yaramaze gukora, mwamaze kukireba. Nibwo rero yahise atubwira urupfu rutunguranye rwa Gogo. Ubusanzwe nyakwigendera yitwa Musabyimana Glorioze, uzi ku izina rya Gogo Blood of Jesus. Yari umukobwa kabisa, yarakunzwe cyane n'abantu benshi cyane kubw'indirimbo ze zo kuramya no guhimbaza, kubw'ukuntu yari yimereye, yaratuje, yari umunyamahoro, yari umuntu rwose nawe umurebye wabona ko nta kibazo na kimwe ateye. Uburyo ki yari ameze byatuma abantu bamukunda cyane, bakanavuga ko Imana yewe idakomeza abakomeye ahubwo ikomeza abo yahamagaye bari bo bose. Uyu Gogo Glorioze arapfuye, ariko yari yarakoze ibintu bihambaye cyane, yari yarakomeje imitima ya benshi, dore ko yarasigaye ajya gutanga n'ubutumwa aho mu gihugu cya Uganda. Ubundi uyu Glorioze yavutse tariki 12 mu kwezi kwa kane mu mwaka wa 1989, avukira i Rwamagana, aha naho bita Ifumbwe. Noneho rero yatabarutse mu ijoro ryakeye ku itariki 3 hari mu kwezi kwa 9 mu mwaka wa 2025. uyu yatabarutse afite imyaka 36. Urupfu rwatewe n'iki? Ese ubundi byagenze bite? Nk'uko rero tubikesha abo bari kumwe, harimo na manager we yakurikirana imitungo ye y'ibijyanye n'imbuga, niwe yadutangarije ibyijyanye n'ubwo rupfu, kuko niwe bari kumwe aho mu gihugu cya Uganda.
nk'uko rero tubikura muri Uganda aho yapfiriye. Umwe mu bo bari kumwe ku munsi wa kane bahagurutse mu Rwanda we na timu ye berekeza mu gihugu cya Uganda aho bari bagiye mu giteramo cy'ivugabutumwa mu gace bita Kakumiro. Ubwo barahageze noneho kuwa gatanu, kuwa gatandatu no ku cyumweru bakora imirimo y'Imana ijyanye n'ivugabutumwa nk'uko ari cyo cyari cyabajyanye. Ubwo Gloriose kuwa gatanu yaraperforminze, wenda arakora n'ibiteramo bijyanye n'ivugabutumwa, no kuwa gatanu bibuko, no kuwa gatandatu nanone bibuko. Noneho ku munsi wo ku cyumweru bagiye gufata imodoka ngo bagaruke mu Rwanda, nibwo bahise bumva ko hari umuntu uri mu mujyi wa Kampala yashaka ko basinyanira amasezerano yo kujya bamamariza ibikorwa bye. Ubwo bahise bafata imodoka bapfa Kakumiro berekeza mu mujyi wa Kampala. Bakihagera ubwo bahasanze bo bari bagiye kureba, batangira mu byo kwandika amasezerano, noneho ubwo no kuyasinya arayasinya. Hanyuma y'akanya gato ku bwa burwayi bwa disability Gogo Gloriose yari asanzwe yifitiye yafashwe n'igicuri nk'uko byari bisanzwe mufata no mu minsi yose yari ishize. Noneho akimara gufatwa n'igicuri bahise bamutwara ku bitaro byari aho hafi. Bakimara kumutwara ku bitaro bamushyira muri images, noneho ntabwo igicuri cyarekeye ngo kibe cyahagarara. Baragerageje uburyo bushoboka bamwitaho, ariko uburwayi bwe ntibwigeze buhagarara ngo ahubwo amakuru dukura ku bo bari kumwe avuga ko uko umwanya wakomeza gushira nibwo imyanya y'ubuhumekero nayo yagenda ifatwa bigatuma atabasha guhumeka neza. Uyu Gogo hashize akanya nk'amasaha 2 akigera mu bitaro nibwo bahise bumva ko yamaze kuvamo umwuka bivuye ku kuntu yabuze ubuhumekero, ntabwo yarakibasha guhema. Ubwo Gogo Gloriose aba yitabye Imana uko nk'uko tubikesha aho yari agwariye mu bitaro byo muri Uganda muri hopitale yitwa Kingere Medical Center. Ubwo bahise batanga itangazo ry'uko Gogo ibye byarangiye. Nuko rero bimeze, ni inkuru y'incamugongo kabisa, ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru yabaje ku Rwanda ku bantu bose bakunda Gogo kuko yaramaze kwigarurira imitima y'abatari bake. Gogo rero yaramaze kuba afite ahantu yakurikiranwa cyane kuko nyuma y'igihe gito yahise afungura Chubby Channel. Yarimaze gukurikiranwa n'abantu barenga 56,000 kuri video 22 yaramaze gukora. Ni ibintu rero bibabaje, abantu benshi barize, ni inkuru ikomeje gucicikana ku ma platforms atandukanye, ariko niko bimeze. Igihe cyose twe tuzavamo n'abandi bazemo, buriya ngo igiti kiruma kikabisa ikindi. Turebye ukuntu Gogo yarafite umutima mwiza no kubana neza hagati ye n'abantu, turemeza ko Gogo kabisa aheza mu ijuru yagiye atankomanzi, kuko ngo no mu gupfa kwe abari begereye ntabwo yigeze ataka cyangwa se ngo atere imigere nk'uko abandi bajya gupfa. Gogo Gloriose baherutse ngo asinziriye, nyuma yaho bagize barumviriza basanga imashini yamuha umwuka yamaze guhagarara. Nuko rero bimeze. Ikintu rero tugiye gusaba nk'abakunzi ba Gogo, murabona havuka ni kure, nta bushobozi kabisa bafite, niyo mpamvu uwumva wese ko yaba afite icyo yaterera ari bwandike muri komenti, bityo dushake nimero
y'aho mwazabafashiriza. Ni ibintu bitoroshye gukura umurambo mu gihugu cy'amahanga, cyane cyane ko bari basanzwe bifitiye n'ubuzima butari hejuru kabisa, birumvikana. Nuko rero bimeze, inkuru ya Gogo niyo. Ikiganiro cye cya nyuma yakoze ni kiriya nabanyurijemo nkitangira, reka nongere mbashiriremo n'ibindi bice bikurikira. Dukomeza kwihanganisha abanyarwanda bose muri rusange, dukomeza kwihanganisha umuryango wa Gogo. Niko bimeze, twese niyo nzira, nta n'umwe utazapfa, ahubwo no kureba ngo mfuye nsize inkuru ki ku musozi, ati ese ninjya gupfa nanjye bizaba bimeze bite? Nuko rero ni inkuru ibabaje. Rero nta platform n'imwe mu Rwanda itariko iravuga ibijyanye n'inkuru za Gogo. Nicyo kimenyetso cyerekana ko Gogo yari umuntu yarafite umutima mwiza kabisa. Niko bimeze rero, reka mbanyurizemo iyo video y'uburyo ki byari bimeze akimara kwakirwa muri Uganda n'ikiganiro cye cya nyuma yakoze. Noneho rero dukomeze n'ibindi. Hani kuri Neza Empire, niba ukunda inkuru z'ubuzima people and the blog, kora subscribe kugira ngo tuzajye tubamenyesha n'ibindi bigiye bitandukanye. Rest in peace Gogo, blood of Jesus. Imana iguhe iruhuko ridashira. Twahitemo inzira yombi imushimishije, iya mbere izanyurwamo nawemeye kuba intama, iyindi izanyurwamo nawemeye kuba ihene. Wow. Uyu ni umwanditsi w'indirimbo. Inzira ni ebyiri, hari iy'ihene hari n'iy'intama, kandi umuntu wese ashyizwe amahitamo abiri yo kunyura mu nzira ashaka. Iyi ni indirimbo nshya ya Gogo igiye gusohoka. Niyo mpamvu